Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti saan anasaya at apan nakilangan ni Frank ni Bea, kat permi matababawi ni Bea. Iti sabalya bangir, nagsiningad mat da Jared kan Janet, kat idinakita ida ni Jenny, at dadakas asimkan iti panunot na. Bayat ti panagpampanunot ni Bea, nagsakit ti tiyan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. At na umaya taksi. Para agtamapan ako ni ospital. Ayan nga tanday siya, Frank. Agmay-may sa kamapan ni ospital. Bit-bit ko pa ito'y gamit mi iti anak ko. Awan samot klase mita. Mabalin ka di ngayon tagpasyar? Sa dino ko matipagpasyaran ta. Wen, awan mo't kiti ti klasik ita. Sige nga Rod. Sikat ti agpili no sa dino ti pagpasyaran ta. Mabalin ka di amapanta ijay museum. Ado ti kayat ko makita ijay. Naasam kagayam amapan iti museum. Sige, tauray siya kat kayat ko matimapan ijay. Ado ti maadal maipapan iti history. Nurse kanto. Angam, history mo't gayam ti pagasmam. Awan mo't dakas na. Saan ka di? Awan mo't ni Bea dito boarding house. Napanan na kata. Inak man nagdamag dita. Ay, agora ka. Kita man pa lagi ti gamit na. Ay. Handa pa yung mat dito eh. Inakitaan na naluto ang makan. Tani, mabisilak. Ti kaldero. Awan. Sapay mabisilak. Napanan nga tada di abuntitan. Naganak ngagmay-may sa. Imbaglakit din tamayat Jenner sa anang kontak iti social worker. Alaan da bay lang ti anak ko. Taimbagak abinaybay anak tiyakin putot. Inton makapapigsaak. Mapanak ijay ayan ni Janet. Kat ikagumaak aban ni Ethan ni Jared. Medyo ado umat gayam ti bunga ti manggayo dito'y turod kaka. Imbagla pangalaan ti pagbayad mi ti utang miken ka. At dapat kit di mabati kada kayo. Saan yung mat amay bayad amin ti paglakwan nyo iti mangga. Nasaya at mutan at na mabatay. Imbagla igatang iti agas. Kumusta gayam ti riknam kaka? At nakadimat laang nakaginawaam. Wain, masapot nga agagasak akanayaw. Sana mabalin nga isardeng. Basta ada maintenance ti may sa atao. Saan masapul nga isardeng kaka? Kasanaw no awan ton ti maigatang. Enjoy ka kadimat lang ay may dito'y museum. Wen, Jared. Ita lang amin nga umayak manan dito eh. Uray siyak mat. No saan aga po iti awis mo? Sa anak pa yan nakastrak dito'y. No awan ka mat akadwak. Amang ano sa anak-anak kastrik mat dito eh. Kat kumusta mo ti panagadal mo? Kanayon sa mo ti panagduty iti ospital. Intern ti kayat ko asawan. Mayat mat. Iso na lang tano iti sabali nga ospital ti pakaidistinwan mi. Kapilitan nga agkommutak akanayon. Bayam, tanusan a conflict iti schedule ko. Itulod, kansukunan ka. Ha? Angam, kaasi ka matamairaman nga agpuyat, no rabi iti duty. Pakaragsakak ti agsirbikan ka, Janet. Adda akong dito'y boarding house ko. Agimpake akit niya. Tay karigatak ti mapan ijay ayan ni Janet. Sayang di urnong ko. Imbes nga aramatak nga agadaya. Pinagbayad ko ija ospital.
Naibatik pa yan ti anak ko iti may sa kadagiti social worker. No adda mangampon, kapilitan nga ipaampon ko. Tapno makalapasak matlaang. Inak pa'y makisarita kin ni Nana Flora nga agsubli ak ijay. Deh, si kamot day ta, Bea. Am-am mo nak ka din. Kano, nalipatan naksamot. Ah? Ni Nana mat. Kasano kumangay amalipatan kayo? Nagsabat ta ngamin ide. Kat dinardaras mo ti pimanaw. Pimanaw? Kaano, Nana? Awan mo't malagip ko ang nagsabat na. Ay, sa anak pa'y nga agkabaw, Bea. Oh, ayan nga itay sikog mo. Sikog? Da kayumat, Nana. Mangrabak kayumat. Ay, Nana, saan man aday tati pagsaritaan ka? Ah, Kaya't ko tagsubli dito yung boarding house yung. agkakwarto kayo kadimot laang ka ni Janet. Ayan na ka din, Nana. Napan nag-duty iti ospital. Ay, kasaumpay ano kayat nang agkakwarto kayo. Imbag ta si Mangput kan, Janet. Ay na, nagmayat akitaan ti uniformem anakapuraw. Agyamanak. Bea, naganak kan? Naganak? Nangibaga naganak ka. Apay nga ilibak na anaganak. Ayan ti anak na. Uy, anya ti itantanamitin mo. Apay ana ikuling ka. Agwa. Anya ka di ti gagaram ngay may dito eh. Kwa, agsubli ako mamatlaang dito ayan mo. Mabalin ka di? Ha? Sa dino nga tati ayan ti anak na. Hoy, Janet, apay amay ikulkuling ka. Ah? Kaya't mo ka di nga umayak dito eh. Kuna ni Nana Flora, akasao ka no kayat mo. Nagsao kayo kadikan ni Bea, basang. Ayan nan ngay. Kwa na. Sublian na kano dagiti gamit na. No makikwarto manenkan ka. Ayan ngay, ti anak na. Dinabang mo ka de. Kwa na. Kunana mat asaan kano anaganak. Anya katasaan anaganak. Narunaw nga raw, ti sikog na. Ay, nagdakkel ti tiyan na itinaudi pa nagkita may. Ay, ulbod day jay a tao. Mati kawak a talaga, Nana. Ayan nga ti sikog na nga imbagayo. Ay, sa anak nga ulbod, ipanaknak ko kan kaapod no ang nagsikawg. Maamwak to matlaang tipod no. Anya ti kunam? Agsubli ni Bea ditoy? Day tamat ti kunana itay. Napanainala dagiti gargaret na ije boarding house na. Nagsinada ka di ni Frank? Jakmat na damagan. Ngam, apay nga agsubli ditoy. Kan, ayan nga tati anak na. Sa dino nga tanga ospital tinaganakan na. Jakam mo, takunana asaan anagsikog, kan saan anaganak. Maamwak amin dagita. Ado ti amam mo kay ospital. Ay ayatan na kadipay ni Bea. Araman na pa'y nga ta. Saan kumama? Agyaman na, kainawat nakmanan dito'y sigod a kwartuta. Ha? Kunam mat akayat mo ti agsubli. Alangan mat ako nakasaan. Apay nga minapimanaw ka iti sigod a boarding house you. Yo, kunam samat. Awan mo ti kaduhak. Ti amumi. Nagden na kayo ka ni Frank. Hay, saan apudpud no alalaki day di Frank? Di na amo nga aramidan ti pagrebangan na. Ayan na nga, Rod. Di na ka man lain tulod dito eh. Jak amo no sa dino apaset ti lubong ti ayan na. No si bibiyang pay, wan no saanan. Kunakman no imay ni Bea. Jak mo't makita ditoy. Nakaida sa tanasakit ka no ti tiyan na. Kasla kalkalpas ang nagsakit. Madlaw ko ang medyo nakapsot. Ang mga no nagsakit mat,
kat binaybayan ni Frank. Iso nga may ditoy. Madlaw tinagsakit, ta saan na amaganas timangan. Ngam saan akas ta timadlaw ko kankwana. Narawat mat. Dagiti tinapay kan biskwit kat ibusan na. Kasla kanayon amabisin. Ha? Anya? Kanayon ang mabisin, kunam? Wan, iso amas daawak. Tikaan anak kat nakapsot. Ngam narawat. Kasta ka di. Apay akas na nagpanawan mo dati boarding house. Ayan ni Bea. Awan mo't abong ti katre. Kat awan na iti gamit na dito eh. Ayan na nga ta. Inak man damagan iti landlady. Napanan nga ta ti danga. Ay, si Kamat bro. Long time no see ah. Dito'y kang agtrab-trabaho? Medyo igit ti syudad Dito'y mat nga ro, tayan ti bakante bro. Ano sana? Tay sumot ti pakaibatugan. Bro. Nagsina kayo ka din ka ni Bea? Diyan ka mo nung nakisina ka niya. Awan mo't nga minan, iti abangan na akwarto. Saan ka di nga danak yaw? Diyan ka mo kinuha nung naganakin, ano saan pa eh. Hanggang naganak siguro na, kabulanan na ita. Binaybayam ka di manan? Ididakkelan ti tiyan na? Imbagak nga agawid iji balay na. Diyan ka mo ano nagawid. Taawan kat nga rodan iji boarding house na. Nagkita kami ka ni Frank iti may sa restaurant. Ijay gayam nagtrab-trabaho. Dinamag mo ka din no nagsikog kan naganak ni Bea? Un ka no. Ang di na mo no naganak no saan pa'y. Kabulanan na kano itakat. No naganak man, ayan nga tati ubing. Apay nga awan kadwana nga ubing. Maamwak day ta. Babaan ka dagiti gagayam, kan amok iti ospital. Anya nga iti planom ita. Ituloy mo ka diti agrayo ka ni Bea? Amok pa nga umuna, no ayan ti ubing. Sige At dapay nas ka ng aramida kiti opisina. Ituloy na nga ta nga arman ni Bea. Saan ko ma? Apay nga'y amasaktanak. Gapo nga ta, taamwak alokwan ni Bea. Napahanak ijay papaabangan ti kapsat ko. Agpaiso ka no anagsikog ni Bea. Napan ka no naganak ijay ospital. Angam, ayan nga rod ti anak na, nana. Apay nga awan mo't kadwana. Idi ka no nagawid manipod ospital. Awan ka no mo't kadwana nga ubing. Ayan ngay nga tati ubing. Mabainak mo't amang damag. Taipeteng na asaan ka no anaganak. Anya ko ta saan anaganak. Kat imbaga dagiti kaarpad da akwarto anak sikog. Kana ko na ni Jared, anak kita da ka ni Frank. Kat imbaga ka no ni Frank, akabulanan na ita. Kung nagtumad. Sana ka nagriraw. Nga iso idi dyan nasabat ko ang masikog. Ngam dinardaras na ti pimanaw. Dandanitan iti ospital apag jutyam. Ngam, di ka matagtagari. Anda ka di parikot mo. Awan mat. Nasakit lang amin ti ulo. Apay nga ron nga agtuloy ka no nasakit ti ulong. Ingkag pakita iti doktor. Kaduan ka. Unay matan tamapan iti doktor. Nasakit laeng ti ulo. Tadyak unay nakaturog. Apay adi ka nakaturog. Masapo lang maturog ka. Tag-duty ka kat nga rod. Tadyak man amo. Agsisimparat sa ngamin ti mapampanunot ko. Masapol ang napintasak. Tapno maaramid ko ti plano kini Jared. Bea, ada ka di pa panam? Ha? Agrobrobwat ka man. Ako ha? Mapanak agaplay iti trabaho. Masapol ngagtuloy akmat laeng.
Imbagan ka atag turpos kan. Ay, kaasi ni Apo, tana ikarkarigatak mat. Sumagmamanulaangan abulan, may saakton a nurse. O may tumat ni nanang ko inton graduation ko. Ay, umapalak, ngamawan mabalin ko. Jakpay kat amu no anya ti kasasaad da ije balay. Ti amuda kat dakkel ti ornong mo. Dakkel siguron. O manay apagyanrol mo iti day ti apa nagsasarag. Adda tao. Sino nga ta? Ay, inak man lukatan ka rito. Jared? Umunag ka. Imbag man ta si marungkar ka. Ha? Nakasagana ka din ni Janet? Ha? Janet? Apay ni Janet? Mapa nag-duty. Isumat. Itulod ko pa yung amin. Sakbay nga inak matitipag-jutyak. Janet! Nakasagana ka din? Well, nakasagana akon. Mapanta ka din? Wan ko ma. Naisaganak mo tanti kotse. At dan ijeruar, iti igit ti kalsada. Kasta ka di? Beya, panawan da ka pa'y tapno saan mo't amala daw ni Jared iti trabaho na. Pimanaw dan. Nagmayat akitaan ni Janet, anak ka uniforme iti nurse. Agturpos ton. Idinto tamabayag pa'y kanyak. Makaturpusak pa'y nga ta. Aramatak ni Jared. Tapno makaturpusak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapuluan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.